ATISA Yakarui थांनाय रखनो अबनो रखसावै IPFT नि विभिन्न डिविजन नि विभिन्न लीडर रक गबामा कक हामिया सैलाय तंनाय नगर साथाय गलायो आनिके सोंमुंबो तंनाय साख्लाय मुंबो तंनाय दो जे जारा कबुइनो दफना हामजाकनाय दफनि लीडरशिप ngैनो तंग ओंखाय पुइला वानसुबिच नायना नामानि ओ ATISA रक ताङै तिनि IPFT नो Yakarui Bubagra नि logi Thang अमो पुइलाव वानसुकताय तामनि बागै थांका चेरी सुकुरबुइ नायथाय खियाबा तिनि अबनो चेरी सुकुरबुइ नायाक उइनो कन्ट्रोभार्सी ट्रोल खलायलाय तंखाव थांनाय रखनो बेलायनो खाव दुखु नांगो तै ओ जे ट्रोल खायनाय रक जे कन्ट्रोभार्सी लाय तंनाय रक बरकनि बदला आं उथिसा लासि बरक लायसे फन आं मा लासि तामनि बागै हिंखाय तिनि के तामनि बागै ATISA रक बुबाग्रानो लगिरनानि थांमानि जराव तामनि बागै ATISA नो मुइतुमानखा तामनि बागै ATISA नो हामजाखा तामनि बागै ATISA नि बागै खासाखा बेलायनो वानाव हिंखाय और आं साथाय खलायो बा आं सानानि नायो सोशल मीडिया WhatsApp रगबो ATISA आसायमानि साल 5 तारिख मे 2012 हानायनाय सोशल मीडिया वो ATISA आसायमानि सालनि पिक्चार न आपलोड खलायै गोबामा कक्सिल साजाक सैजाक नगो ATISA पुइला आसायफुरु पितर तदे तं गरै हंका बबाहाका ATISA नो डिजल्व खैमानखा अकक सालायो हंखाय अबरकनो न आंताबो सानाय अ जराव ATISA वो पितर संकरै आंनि जिबो करै हंका सातायके हायसे जे सोशल मीडिया वो ATISA आसायमानि सालो जे बरकनो तैयैनाय ATISA आसायो अ बररगले ताबो ATISA वो तदा तंख अबो सोंमुं नखरो अ बररग ATISA वो ताबो तदे तंख करै हिंगा ताङै करै खबर ATISA वो अबनिबो आन्सार मा रख नाय नरक अ बररग गियान खमायके ATISA नि हंगा नरक सासुगै मेका आं एग्जांपल रि साइसिनाय नं न 2019 नि पगै तंखा 15 तारिख दांखा ना 16 तारिख दांखा अब आं किसा कन्फ्यूज नाङै तंखा तारिख 2019 नि आगस्ट मास नि 15-16 तारिख हायमा तंगो आबो फियाबा आनि थानि अतयथ फाइलगो तंगानो आंगाबो तिनि सोशल मीडिया वो कखनो सायमालिया तो फनो 10 तारिख नि कसारबाय आगस्ट नि 10 तारिख नि कसारबाय 23 तारिख नि कसारनि बिसिङो जेबा कायसांनाय कारणखौ जों 2019 नि 23 आगस्ट नि सिगां ATISA डिविजन खाव बिश्राम गंजा आंनि जिनो खावो हंखाय ताबुक जे ATISA नि बागै काहाम कक साय तंगाय र बरकनो नां सानाय बा बरकनो नां सबो सोंनाय जे समय आं बिश्राम गंजा डिविजन ATISA खाय रुफ्रो IPFT नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर्स रक IPFT नि MCC कमिटी नि मेंबर्स रक बाहायकेबा बरक सेंट्रल नि लीडर खाबा आं सायमिया आं अ 2019 बिश्राम गंजा डिविजन 23 आगस्ट नि सिगां ATISA डिविजन खाव रंजित मलसमनि नगो अफ्रु जखन जों डिविजन खावैनाय सोशल मीडिया जों भाइरल खायरखां केनो तामुं लायखा IPFT नि बिसिङाव फायलायखा बिश्राम देबर्मा कटाल पार्टी खावै नंखका हाबो IPFT नि MCC मेंबर मुंसालि आं प्रमोद नगर फाइसिंनि सासाय तंसाका आबो प्रमोद नगर कम्युनिटी हॉल नगर जोंनो कारिबर मीटिंग थ्रु अकक सावो आनि बागै कक हामिया गोबामान साका बिश्राम देबर्मा ATISA डिविजन फ्रम खायमासे पार्टी कटाल आसायरिखा हिनाय सालाय तंलायखा aga o ATISA tamo borok sisi jarawo yanka IPFT ni Central Executive Committee ni members of MCC ni member of dalai lasme singsa olongka haite tam laika tabu kok kebama nokro jago angno ATISA ro IPFT ni Yakarui tabu Bubagra no logirena thamani om belai no kahamungkha tamni bagai hinkai tamni bagai thangka angoro tabu sirai ke sawi khnari sinai ani o message no je mani tongnai ro sara Tripurani joto political party ni leaders rok khnabai theng norok jam mansak share khaine ning theng ang nong ni thane onrod khlayo nong no khulumung ya pharo ani o message no share khaine ni bagai goro sanan klaima ka mohaise ang sirai ke saijinai
सारा त्रिपुरा राज्योआव पार्टी IPFT नि 34टा डिविजन दङ हायकाबा 34 डिविजन दङ खाजाक अलरेडी बनि लगी लगी एलाइड अर्गेनाइजेशन हायकाबा ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन जे तंगाय रक रमनि ता इयड IPFT IWFT फांक्राक बदल तेबु जे तंगाय रक आतिसानो कारे बरकनि बो IPFT नि सारा त्रिपुरा राज्योआव 34 डिविजन खाजाकमानि जागाव इयड IPFT निबो आसना डिविजन खाजाक IWFT निबो आसकनो दङ फांक्राक बदलनिबो आसकनो खाजाक दङ TNA निबो आसकनो खाजाक दङ UKS निबो आसकनो खाजाक दङ अंकाय तिनि तामनि बागै आतिसानिके 2020 खामा सहसे बेबागै 21 ता हनै पितरबो साख्लायखा बिनि प्रेस मिटआव नुगो तान बागै 21 तांना नांगाव मकासे सोंमु जे जागाव इयड IPFT नि डिविजन 34 डिविजन खाजाक दङ आतिसानिके तामनि बागै 21 ता तामनि बागै 21 ता अरबो रिजन दङ तामनि रिजन डिविजन काहाम IPFT नि जेता स्ट्रंग जागा रमनि ताकार जला जम्पुई जला डिविजन पेपर जला जन्म जयनगर डिविजन सिमना डिविजन अम हाइरगो किनिसिक जरा आतिसानि डिविजन खाइमेयाखौ पेपर जला जन्म जयनगर डिविजन 7 बार कल खाइका 7 बार मीटिंग नारक जाखा डिविजन खानानि बागै तिनी डिविजन खानानि मीटिंग रिंगो साजा सकान कैंसल मा खायो अब हाइकेमां 3 बছর लाइथांखा खाना नायमां नायमिया 7 बार मीटिंग कल लखा तानु बागै डिविजन खाइमिया हंकाय इयड IPFT रक फाइ केबें फायो पेरेंट्स पार्टी IPFT रक फाइ केबें फायो डिविजन ता खाजाकथों कोनो कारण फुनुमे डिविजन खायाखलाय तिनिसि जरा खाजागि आरो अगर तिनी जे अब हाइ बर तिनी आतिसाना आसके हामजागै दङ हंकाय तामनि बागै पेपर जल जन्म जयनगर डिविजन ताम बागै आतिसा करिख्या तामनि बागै ताकार जल जम्पुई जल आतिसा करिख्या डिविजन मिर्जा काथालिया राजापुर हाय आतिसानि डिविजन करै कोनो रकम खावै रेखा बोमुंसिमी 4-5 जना बिश्रम डिविजन 2019 आं डिविजन खाइरफ्रो 300 जनानि हाय साका मेम्बार्स दङ 2021 बोसोरनि थाखिया आतिसानि संख्या जागाव बेबागै 4 जनासो दंसिउ डिविजन कमिटिआव खरकसा सेंट्रल कमिटिआव खरकता खरक बुरिसि दंसिउ बिश्राम डिविजन आतिसार ते बाकी बियां थांबायक्या आतिसानि कोनो सामुंसे खाइमेयाका अ आतिसारनो नायसिगै दंनाय ताबुकनि बर रगासो असिकितया निनरो सामुं ताना थांतानि से पेरेंट्स पार्टी बाय केबें जागो इयड IPFT बाय केबें जागो इयड IPFT बाय नासले जागो बोनानि हनजागो टकनानि हनजागो बाति साव तंगना आतिसा डिविजन खाना पुरु हंकाय इयड IPFT आतिसा इयड IPFT आतिसानो केबेंगै मानो IPFT आतिसानो केबेंगै मानो IPFT नि छात्र संगठन आतिसानो सबाय नाय बीजेपी नि छात्र संगठन दङ TSA आतिसानो सबाय TSA खामानोखौ नों केबेंगै माया आतिसानो सबायने TSF खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायने TSU खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायने SFI खामानोखौ नों सबाय माया आतिसानो सबायनाय NSUI खामानोखौ नों कासוי मानिया हा वासुबै नायनाबा अबा हाकेनो 300 नि साका बिश्राम मन्ज हाइ डिविजन आतिसानि संख्या दंमनि बेबागै 4 जना दंसियो अब सबनि कारणे ता आतिसार IPFT नि याकारिनाय बुबाग्रानो लगिरेना थांमाके बरकता गाहाम सालायफैका बेलै लासिमे सिंचा बिश्राम मन्ज डिविजन गोबामा फेसबुक अपलोड खालायजाकनोगो फेसबुक पोस्ट खालायजाकनोगो कमेन्ट खालायजाकनोगो लासिया गया नै तावके बरनि आतिसानो थामजनो रंखा जे समय आतिसानो आतिसा खाबगा आतिसानो नायसमाया कोनो कासे बिश्राम मन्ज डिविजन मीटिंग रखांका आतिसा खबर माया सेंट्रल मीटिंग रखांका आतिसा खबर माया हेरेसमेन्ट खालायजागो कोनो उबजागिया बनि लगी तंगना नका ताबके तालनि बागे आसे आतिसानो गुरुत्व लायखा आतिसानो डिजल खाइमानि साजे ग्यां लायखवा बाके डिजल खाइमान सिद्धांत सारा थाङै नैदि सङै नैदि खर बुसुगि एमएलए
MLA rok khuk bai thang saka diesel khaini nong ATISA rok kuno samung krei ATISA rok kuno movement khaimia ATISA rok movement khaina thangburke kebengi tongo yangke salai tongayo buter mukhe ram nam mahai ATISA rok movement khaina thangake kebeng layo hake bolo tangi movement khaimia ATISA rok kuno samung krei policy asuk ta thanglai sidi ATISA rok tam khaika kubuina ATISA no IPFT ro hamjagini tongo hungkai थांनाय विधान सभा निर्वाचन आटिसानो सिद्र खामु थांनाय लाइथाने एडिसि निर्वाचन आटिसानो सिद्र खामु रदा रखानो रक आटिसा कोनो दिनो आईपीएफ नि छात्र संगठन कस कलाइलिया हायिनि दंहा ताम खाइनो रगाबो ताम रखानो रक आटिसा निनिसे बुसाबले मुसा रदा रखा आटिसा नखरि थांमा काइ नों ताउ दखनांखा आटिसा रक याथे कलाइनि सानका ATISA o kebama boys over ni tongka parents party fan tuisi dihne abo butlangna soya parents party o ATISA rok jaga maya ATISA o tongkhang ke ba harassment khaijago o borok biang tongnai nono nasigi tongnai nini nai sa jagle keb boni nai sa jagya belai wala me singsa lasme singsa ko pekor jolo jomno joinyago division khna kwa ATISA division khana thangpuru kai leadership bangpu সংগঠন বাং থাঙ্কে পাতি নষ্টং ফুক অম্পিরক নিছে অবখ্লায়া খারিনা নিরিয়া জম্পুই জলাও খারিনা রিয়া সিমনাও ডিভিশন ঠিক ন খাজাক বেবাগি খরকসস দংসি ওমনাই সুকান্ত সিমি হাগা তাবু আতিসানো তেওয়াসে কতালকে তিসা পিনাই তিসাদি আপকটিক্রই তামুখেবা তেওয়াসে সাবনি কপালো যে তাও ATISA রক যে বুবাগ্রানি লগি থাংনাই রকনি কপালো ফেরান ককজাক মাহাই সাবজানি ককজাক গুনো ATISA division se khanani riya nang bobbukung ksak nang ATISA no kusogoti seimanai khaya tongkhang kha nugano saba ATISA no tisa naigen na nukna yabo boro rok ungklogo simi kok salanya mano khai regrala ATISA sabo khanai khagradi सहजुगिता से रनाय क्रै ATISA ni member se ba ready man liya bebang kebeng lai tongo ha oro tabu khai Bubagra no logirena thangma khai sajak laya je Bubagra no logirena rok thang ATISA rok rikeng kaham kok angle birudita khlaya Tipra lenam ang birudita khaya Greta Tipra lenang birudita khaya mothangjakna sanango enji sani bisingtiban mothangjaktheng meber sani bisingtiban mothangjaktheng Bubagrani bisingtiban mothangjaktheng mothangjakna sanango Tipra dok yokna sanango obosokok angkebno birudita khaimani ko japangke kubui kok nang tini serai kang saima khnai reka haji utami bagai ATISA rok tangai IPFT ni Yakarui Bubagrani logi thangka obni region o sang saklairu